دان عمرین کو جیوا پتر ج 65 سالی در کتبونه سرجادا پشتی کو حکمت ترکیه بو ماوی 14 جمیران قدغه هاتنو چونه را کری او ریدای کوب در کفنج درفه کو اوانیزی کی دو حیوانه جبر بلاوبونا ویروسا کرونا دمالن خواه ماین. دست پیکا و هفتیه سروک رجب طیب اردوغان گوتی که ترکی دی قدغه هاتنو چونه لسر دان عمران و گنجان سوک کرد. او ری بدان عمران دهیده دان که هفتیه روژه که بود چند دم جمیران بچنج درفه لدمه که همی خلکی دی دبن قدغه هاتنو چونه و ماین. Valla çok mutluyuz. Koronavirüs olduğundan dolayı bir hafta 10 günden beri. Em gelek keyf xoşin. Jiber virüsa korona eve 10 roje em li mal dernek hatine. Nuke vekî bihvedane bûme. Em gelek keyf xoşin. Ez hêvî dikim ku careka dî jî rê bidenemet di nav hefteyê da. Di gel yekşembê da ku em karê xwe jî perêve bibeyn. خوجهن دان عمرین پایتخت انقره لباشور روشلات پارێزگەها دیاربەکر ڕۆژێکا خوشا تاویج درو بوران و خوشیا خود و آزادیا کاتی دا دربری. ترکیه زیداتری 137,000 توجبوین ویروسا کرونا هنه و اوه بلندترین یکه پشتی اروپا روش آوا و امریکا و روسی. پشتی که انقره ایکم توجبوین ویروسا کرونا دست پیکا محاسه تومار کری همی آماده کارین قدغهی دست بگیرن. او ری بسفر کرن ناورا 31 باجرن سرکی دا را گرد. ده همان دم دا خواندنگه و بار خارنگه و بازار هاتینه گرتن. Mutluyuz. Hava güzel. ام gelekî keyfxweşin û keş û hewa gelekî xweş e evrû. Em spasiya desthilatê dikin ku rojeka wesa daye me û spasiya hemî birîn pêç û nûjdaran dikin ku li me miqate bûn. Ez dua dikim ku ev vîrusa bi zûtirîn dem nemîne. Li ser vê hemiyê ra li çarî heyvê Erdoganî gotî ku dihêdî dest bi vekirina welatî ket. Piştî ku rêja belavbûna vîrusa korona di van du hefteyên borî da kêm bûy.